салом бинандагони гиромӣ, барномаи оинаи тамаддун аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ҳоло суҳбате дорем бо Зикрию Акрамӣ, профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих. Хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. Санаи 7 моҳи июл, яъне ҳамин моҳ, амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони оинаи таърихи миллат интишор шуд ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров ва ҳаҷми умумии маблағе ки барои баргузории озмун ҷудо гардидааст 1 млн 480 000 сомониро ташкил медиҳад. яъне пешвои миллат ин қадар маблағҳои калонро фақат ҷудо мекунанд махсусан барои он ки савияи дониши ҷавонон ва дар маҷмӯъ ҷомеа баланд бошад, беҳтар бошад ва онҳо тавонанд ки бо шинохти таърихи гузаштаи худ, бо саҳифаҳои дурахшони он, бо корнамоиҳои абармардони таърих дар марҳилаҳои гуногуни давлатдории миллати тоҷик ошно шаванд ва ифтихор кунанд воқеан имрӯз аз саҳифаҳое ки аз саргузаште ки миллати тоҷик дар дарозои таърих пушти сар кардааст. аз иқдоми навбатии пешвои миллат таърихшиносон чӣ гуна истиқбол мегиранд? устодон ва олимони соҳаи таърих беҷоҳат хурсанд шуданд ки ҳамин гуна озмун акнун дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик сурат мегирад ва ин як кӯмакест ҳам барои устодони макотиби олӣ зарондидани озмуни умуми ҷумҳуриявӣ дар байни аҳолии Тоҷикистон оид ба омӯзиш ва донистани таърихи ватан ва миллати худ. мо устодони фанни таърихи халқи тоҷикро хеле шарафманд кард. аз як тараф кори мо осон мегардад, яъне ҷавонон, мактаббачагон ва худи аҳолӣ метавонанд пеш аз оғози дарсҳо аллакай бо дар натиҷаи гузарондани ин озмун аз таърихи мо воқиф шавад ва ба устодон имконият медиҳад ки акнун на ба масъалаҳои сатҳӣ балки чуқуртар васеъ диққати донишҷӯёнро ба масъалаҳои гуногуни паҳлӯҳои гуногуни таърихи халқи худ диққати. аз тарафи дигар албатта роҳбари давлат, пешвои миллат бо тамоми ҳиссиёти баланди ватандӯстӣ кӯшиш мекунанд ки миллати мо аз таърихи худ воқиф бошад ва аз таърихи худ, миллати худ ифтихор намоянд ва ҳеҷ гоҳ нисбати ё амалҳои ношоиста нисбати ватану миллати худ роҳ натиҳанд. барои он ки қаҳрамононе ки дар таърих дар саҳифаҳои китобҳои таърих сабт шудаанд сар карда аз Темурмалику Муқаннаю, аз Спетамену Деваштак, ин як намунаи ибрат барои ҷавонон мебошад. албатта маблағҳо хеле калонанд. шумо бинед дар чанд гурӯҳи озмун шоҳҷоиза 70 000, ин маблағи хеле калон аст. 50 000 ва баъдтар боз дигар. ва ман гумон мекунам ки ин аз як тараф ҳавасмандии ҷавононро ба миён меорад ки яъне илм ҳам, дониш ҳам метавонад барои баландбардоштани некуаҳволии зиндагӣ, яъне созмон додани як рӯзғори худ, ҳал кардани масъалаҳои маишии ҷавонон кӯмаки худро расонад. барои ҳамин ин ташаббус ва иқдоми пешвои муаззами миллатро мо бояд қадр кунем. дар он ҷо омадааст ки дар ин озмун яъне дар оштирок карда ба истиснои муаллимони таърих аз синни донишҷӯӣ бо ин асар бо сару кор дорем. албатта дар ин ҳолат метавонад яъне иштирокчиёни озмунро дар ҳолати нобаробар гузорад. мо метавонем дар озмунҳои дар бораи қироати шеъру китоб иштирок намоем, вале хеле мо шахсан ва устодони кафедраи таърихи халқи тоҷик аз ин иқдом қаноатманд аст ва ман боварӣ дорам ки ҷавонон, мактаббачагон ба назди муаллимони таърих омада аз онҳо шояд як дарси иловагӣ гиранд ба масъалаҳои норавшани таърихи халқи худ, вале аз ҷониби мо устодон як равшанӣ пайдо кунанд ва дар ҳақиқат خیلی خوب که از سال آینده از ابتدای سال 2023
برای که انا حال 6 ماه هست که یعنی سوالنامه یعنی رویخط سوالنامه هم به تب رسیده است بتوانند شناس شوند و با 6 ماه ما میتوانیم شاگردان اشتراکچیان را با این آزمون آماده سازیم. یعنی من در نظرم استادان مکتب‌های میانه و عالی و کدام ضروریت‌ها ما را وادار کردند که ما در عصر 21 عصر اطلاعات است، عصر تمدن اطلاعاتی است، عصر تکنولوژی است، رو بیاریم با آموزش تاریخ گذشته نیاگانمون. البته زمانه اطلاعاتی است. واسطه‌های نوین اطلاعاتی تمام جهان را فرا گرفته، ولی کتاب در تمام جهان این یک چیزی میباشد که همه وقت از در بالای میز عالمان، خوانندگان و گفتن لازم است که در تمام جهان خریداری کتاب پست نشده است، نوابسته از اون که در اینترنت موادهای زیادی چاپی یعنی جایگیر کرده بشود. رو آوردن به تاریخ گذشته با تمام دور و زمان و در آینده هم یک مسئله مبرم باقی بماند. به نسل نورس وقتی که تولید می شود در دوره کودکی، جوانی و به کمالات رسیدنش باید گذشته خود را، تاریخ خود را باید داند تا که در این جهان پرجوش و خروش کی بودن خود را حس کند، از گذشته خود افتخار کند، خود را دفاع کرده تواند. من در نظر دارم هم از لحاظ ذهنی و برای نگاهداری عنعنه‌های خود، برای نگاه داشتن و پیشرفتن آن دستاوردان گذشتگان ما به دست آوردن، یعنی برای این جاده آموزش تاریخ اهمیت خیلی کلان دارد و خوشبختانه ملت ما دارای عالمان ابرمرد، عالمان پرمحتوا بودند که توانستند تاریخ ملت ما را، صحیفه های درخشان آن را برای ما یعنی ثبت نمایند و به حیث کتاب یعنی به ما دسترس نمایند. و یکی از همین کتاب ها که پیشوای معظم ملت آن را آینه تاریخ ملت نامیدند، این کتاب بیزوال تاجیکان باباجان غفورов باشد. یکی از بهترین کتاب های هم علمی و هم عاموی، یعنی آید به تاریخ یکی از ملت های کهن‌ترین که تمدن تاجیکان، تمدن آریان به جهانیان یک میراث بزرگی معنوی و مادی گذاشتند. از همین لحاظ دانستن تاریخ تاجیکان هم برای جوانان، هم برای کلانسالان و هم برای ملت تاجیک و هم برای ملت هایی که با ما در همسایگی زندگی بکنند، با ما رفت و دارند، با ما همکاری بکنند، با ما دوست هستند، شریک استراتژی هستند، خیلی مهم و مبرم می باشد. خب تشکر زیاد. ما به تاریخ رو میاریم با آن خاطر که اطلاعاتانی خود را غنی گردانیم تا اینکه در مبارزه های شدید اطلاعاتی امروزه پیروز باشیم، همیشه از منفعت های دولت و ملت دفاع کنیم. مقصدی رو آوردم به تاریخ، با آموزش تاریخ همین است. میخواستم همین نکته رو بیشتر شرح دید یا اینکه روشنی اندازید. شما بدونید وقتی که با همان سامانه های اینترنت وارد میشید و درباره تاریخ منطقه آسیای میانه یا تاریخ خلق تاجیک معلومات ها را جمع کردن میخواهید و به خلاصه میآید که نه همه وقت در اینترنت، در سامانه ها، در اطلاعاتی کامپیوتری یعنی حاضر زمان همه اطلاعات ها به حقیقت راست میآید. بله. یکوبش که کسی که با همین کار کرده است، یعنی این کسب یا بلاگری است یا دیگر چیز است، آن را همچون کسب انتخاب نموده است و آن چیزی که دسترس کرده است بسیار وقت آن ناصحیح است. بله. بسیار وقت آن بر دروغ هم هست، روی راست. و تاریخ یک یراقی است که برای به دست آوردن منفعت های ملی هر یک خلق و ملت و دولت استفاده برده بشود و بعضا چنین عقیده، چنین فکر و اندیشه را در اینترنت جا کرده ممکن است که
یعنی اگر که جوان با کتاب رو نآورد و مخصوصا با توجیکانی با باباجان غفورов رو نآورد و بتواند به همین گپی یا تصادفاً بی اساس یا اینکه دیده دانسته بر دروغ یا که دیده دانسته بر غرض میتواند باور کند و بر ضد این گونه بدخواهان نمیتواند یک اراق خود را اراق حقیقی حقیقت را استفاده کند، اراده خود را معین البته بله. البته وقتی که این کتاب را ببینید در آنجا هر یک فکر و عقیده باباجان غفورov در تکیه با سرچشمه با سرچشمه‌های عادی با سرچشمه‌هایی که از زبان‌های هم قدیم باختری است، سوغدی است، ارمنی است، از سرچشمه‌های عربی است استفاده برده شد یا که از بازیافت‌های باستانشناسان استفاده برده است یا که فکر و عقیده عالمان نامی جهان را اروپا و آسیا و امریکا رو استفاده برده از آنها استفاده در یک مقاله نه چندان کران اطلاعاتی که در اینترنت جا شده است. یعنی این معلومات رو صحیح و معین کردن خیلی دشوار است. برای همین من گمان میکنم که برابر اینترنت ما اینترنت رو نباید یعنی پیش روی اینترنت البته گیریم، ولی اینترنت حاضر متاسفانه یک جزدانی که در آن چی که خواهد هست سیاسی پسترین صفت تا صفت‌های تا یعنی دسترنج‌های عالی‌ترین علمی جهانی. سلامت باشید. این نکته رو چگونه شرح می‌دهید؟ یعنی که امروز که کتاب تاجیکان به هر یک خانواده تاجیک دسترس است و آزمون اینک برگزار می‌گردد در سال 2023 میتوان به تردید با دل پر و با افتخار اقدامی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیدر هم دو اقدام رو راه اندازی کردن مطرح کردن روی کار آمدن. این اقدام ها واقعا اقدام های بزرگ بی سابقه و ماندگار ارزیابی کرد. شما چه نظر دارید؟ بله، تاجیکستان با سبب آن که میراث غنی و قدیم علمی فرهنگی داشت در عملی نمودن انقلاب و دیگرگونی ها در همه ساحه های فرهنگ و علم از جمهوری های دیگر پیشصف بود. یعنی یگانه جمهوری که خلق آن آریا نژاد است، یعنی تاجیک است. یعنی ما در این جهت در پیش بودیم و باباجان غفورov توانست که در سالهای وزنین پرشدت وزنین جنگ هم وظیفه دولتی خدمت دولتی را جمع نماید و هم توانست که در اساس آن سرچشمه ها و آن اثرهایی که عالمان روس به تب رسانده بودند تاریخ خلق تاجیک را بگذار مختصر باشد. آن کتاب را من دارم، خیلی کتاب خوب است، خیلی هم بعد از 2 سال به زبان روسی هم در مسکو چاپ شد. یعنی یکی از اولین کتاب هایی که با تاریخ یکی از ملت های بخشیده شده بود. یعنی این یک واقعه بزرگ فرهنگی در حیات جمهوری تاجیکستان در سالهای بعدی جنگی و تو سالها میگذرند و باباجان غفورov از تاریخ مختصر تا به نوشتن اثر اکادمیکی که تمام سرچشمه ها، تمام مخص ها و تمام تاریخ نگاری مسئله نه تنها ملت تاجیک بلکه تمام مردم آسیا ما رو جمع آورده آن را با نام تاجیکان چاپ نموده است. یعنی این نیز سال 72 این نیز نه تنها یک واقعه بزرگ فرهنگی در حیات علم تاریخ تاجیکستان بلکه در اتحاد شوروی بود و من در خاطر در شناخت ملت تاجیک بلکه در سطح جهان در سطح جهان و من در یاد دارم که سالهای 72 ما دانشجو بودیم. این کتاب رو تمام عالمان شرقشناس دنیا یعنی از پس دسترس نمودن این کتاب میشدند و در بخانه کدام عالم خارجی یا که در کتابخانه‌های با نفوذ اتحاد شوروی و جهان این کتاب محفوظ بود و عالمان استفاده می‌بردند. وقتی که به مسکو در سالهای بدتر در سالهای 82 به مسکو سفر می‌کردیم و با عالم‌های مسکویی سن پترزبورگ هم صحبت می‌شدیم، برای آنها باباجان غفورov یک استاد بود و آنها با افتخار میگفتند که تحقیق این مسئله را
маҳз бобоҷон ғафуров ба ман раҳнамоӣ карданд ва ман дар ёд дорам соли 72 буд ба фикрам вақте ки дар кофтукови археологии тахти сангин кор мекардем ва роҳбари яке роҳбари зергурӯҳи тахти сангин Игор Рубинович Печкян буд, яъне шогирди Литвинский, ва ҳамон вақт бо ифтихор мегуфт ки бобоҷон ғафуров маро даъват карда, яъне ҳамин минтақаро ӯ дарёфт кардааст, тахти сангинро дар ноҳияи Қабодиён, ва маҳз бо дастур ва супориши бобоҷон ғафуров мо ба омӯзиши ҳамин тахти сангин яъне камари ҳимат бастем ва бо ифтихор гап мезад. баъдтар ҳамроҳи Литвинский бо чанд забон тахти сангинро, яъне китобҳоро бо адамон намоиш иллюстратсия мегӯяд рангӣ дар Москва чоп карда бо сифат. Яъне бобоҷон ғафуров дар илми шаҳршиносӣ як дарахти бузург аст, дарахти булут ҳаст ки агар ки худашон шоҳпоя бошанд, шогирдони бобоҷон ғафуров ба монанди чӣ тавре гуфтам Литвинскию, Пичикану, дигар олимон Неъматов, Мухторов ва дигарҳо ин як шохаҳои бузург ҳастанд ки бо мурури замон худашон ба як шохаи мустаҳками илми таърих табдил ёфтанд. хуб, акнун мегузарем ба масъалаи иқдоми пешвои миллат. иқдоми пешвои миллат хеле саривақтӣ аст ва баъд аз он ки чанд сол аввалин маротиба пешвои миллат дар ин бо ташаббуси ба ҳар як хонадон тақдим намудани ин китоб, ин шоҳкитобро яъне пеша карданд. Ин китоб дар вақти муайян, дар вақти муҳлати муайяншуда дастраси тамоми аҳолии Тоҷикистон гашт ва акнун гумон мекунам ва мо ҳам хеле хурсанд шудем ки яъне бояд натиҷа бахшад. Ин китоб на барои он ки дар тоқи китобҳо ҷойгир шавад, балки яъне онро мутолиа кард ҳам калон ва ҳам ҷавонон, ҳам кӯдакон, ва бояд самар орад барои маънавиёти миллати мо, ҷавонони мо, кӯдакони мо. Мо аз кӯдакӣ бояд вобаста ба хислат ва дараҷаи сатҳу зеҳни кӯдак ва то одами хиратманди баркамол аз ин китоб истифода барем, то ки худи он нозукиҳои таърихи гузаштаи худро ҳаматарафа омӯзем. саломат бошед. итминон дорам ки ҷавонон, наврасон ва умуман қишрҳои гуногуни ҷомеа дар озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат иштирок мекунанд ва бо баҳрамандӣ аз саҳифаҳои дурахшони таърихи халқи тоҷик метавонанд ки дар рушди имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиқлол як саҳми шоён дошта бошанд. умедворем ки ҳаминтар мешавад. ташаккури зиёд барои суҳбат. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Зикрию Акрами, профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ҳамзамон доктори илмҳои таърих. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. ба шумо саодатмандӣ ва хушҳолӣ орзумандем.